Penkendit threat ka Russia ya ka Pakistan. Da ka penpo yakin namding ha India ka Shongdor arspa sanpoklur. Hadin ka jingsha tombor ha pahalgam. Yakine kin namding la penbeng syaka Army Air Defense. Bala penun kam yaki syaki kenhun ba syakmat. Ban yale persya yaki lingsun jongkin nongsun. Ki drone ki lingsun hertma. Ki sipai inde kilayo ya ka jingkit batmai jongkin namding igla es jongkari Russia. Kiba Shongdor palat arspa sanpoklur tingka ban penklan ya ka jingla ban yada sun jongki hapdeng ka jingkiu ka jingya kenat bat kari Pakistan katai ka jingyate kabala soy hapo kibor bakarki katmu ban kentiu ya ka jingla ban set namding jongki sipai India khamtam hasilenter jongka phang sepni bat ka Pakistan ka Indian Air Force ru kalaya soy ya ka ju ka jingyate bat kala thumu banyo ya kiter ba khambun ban penklan ya ka bor ya dasun jongka yakin namding igla es jongkari Russia kabadai ka benta jongka very short range air defense system VSHORADS lapen poi hapo ka jingate kular balaya soy da ka penun kam ya ka bor thit kerki bala ai da ka center syaki sipai kine ki system kidon ka benta ka kongsan hakar kom ya dasun jongki sipai India yaki jing penbiang temai jongkin namding ya dasun igla es jongkari Russia layo pedeng daki sipai India artayau mensua layatu kitlong kubor jongkatnat yadari haka ANI rengkat bat ka jing penpoi temai yakin namding igla es ki sipai India kila penmiru yaka tendar bantit sa saupratli ki namding bat kumba khandai photli ki namding jongka VSHORADSIR hapo ki rukom trekam ki bastet layatu shushu ka ANI ki sipai inde ki dang peyru banyo ya ki dur thamai jongki VSHORAD ki bala ban penun kamsian da ki lesabim ki namding igla s ki dai ki namding ki ba kham tweet bha jongki igla ki bala penun kam nadu ki snam khat kandai spa khandai phau